share media na no pay na Pentecost chairman na okeka simfunu bi mon fa tudwa mame mon taage ne mame se na honhom bia ni ewiase na honhom na bonsam kratiti aso dem na bonsam ne nam etimo mi nya mom ne nam ba bia Pentecost of panyini woni tumi a obetumi dia agi ni pefri hu sanete it was said that Ubrin was so. Yes, that's what said. Won't be any ho. Only too many be. Said ye beya on be what you say yo. Omo wa mo si won. Wa ko ju ntin sa. Na wa die. Oh. Yam be twa oka. That's all. Obo amboso. Edi mechi de. Papa bi. Nen ko for the nam. Eni yeso akoye na ho ade. Eni yesi na yere no no. Oh. Etimifo. Na ye day. Na ye day. Nempo sam kwa na wade a ofa ho ben. Efa ho ben. Bra. Bow some mama. Woo! Hey, jai. Hey, jai. Hey, jai. Oh, it's a cool papa. Bow some much Abosom to me. That's all. Oba fe ojira we. Unya na nkambe. Depend papa. Abosom to magiechi eso eniema mo nyina mo akwaba mama hye biem e de mobile ye fidi kese eso wadaroma obaso na wa subscribe e de amame share videos no ma afofro ensan kebe no wa chi no comment no o de fa comment section wa e be kenkan ni nyina e de amamo midi e de nana efia sewa mekai etiefuo kakra enche ye bia e na sofo kira Abosom pia bonte de betu dwa se one ne yire enyantawantawa kakra nte ne awaregya ya na abasa na bra wogina na asori domanim na wode ensem na etu dwa no Ghana for so pa ni yie papa eno mo chese papa no wan kasa yie efse Kristo ni a wasaye sofo de anka yenhwe ni mu se wo bekasa sa na bra oba bonte bekasa wie pe ena ne yira ye friend lady princess eso ba bonte de ensem betu dwa wo chese sofo cha Abosom krampo ni hu hyada ni ho sa ena afi so kura no wafa ni made fo mienu ena woni omo anyima na se woni oma wo akokofa ensem bebre no enam so ama awaregya ye naba abusa ye de hu komo bia e wo ye fidi kese so ama Ghana fo so a kire omo adwene na bra ensem yi ekoba na ena ye maame evangelist Dina Samoa eso de betu dwa no wo chese sofo kira Abosom no akasa no onye papa onye nyamedi for papa oye spiritualist oye herbalist etina asore mani nyina omunya ya asore na esa ade a obefo omu nyina ato esitre ye nya asofo bi se kum chacha ma mu pia bonte ni adapa de Dina Samoa jibi go ni ho akasa eno achi ena wo hu ahisu be make allegations se wo hu se sofo kira Abosom ene obapa Christia wotonyom e twempna de mu oden na obapa Christus na adamfo ene sofo kira Abosom eyire no etinka de Ghana fo hwe ni mu ni se wadamfo de na nka ne ho aka adwema na wari egu no adamfo pane se nka obeboa na wakon mabo na nso wo no akoy takra ojema uzuzu jegum na so ama wari negu ena na ho ahide sansem no ebetu dwa na bra ensem ye koso nipa dodo na akire omadwen wo ho ena yenya titinani ema Pentecost asore no eye chairman Eric Opokunyame ede na no betu mu no wo kire se eniema na ekoso no entwa yie na asa ya Jesus miema na diama ena ene wo fa ha ene ye spirit we free we mu saa ena asofo no mu bi ya omode dada nyame ma ama akraira na sanse we nyina enkamfu ano ena asofo kira Abosom se na mode na mo kekan ene Pentecost sofo panyi aba wadi na temenso hwe wa wo se enso hwe Dina Samoa so agene de ena afi so Obapa Christi ehum waye nso wode aba ne kura no wayi ne yira eye ne former wife born so bo se wa ware ni se ni maid no wayi wono nso e de na kire na asore ma na ebusua yenkoni enkohwe video ne emra ye ba na yatoa enkomodi no eso Abosom panyifo kasa bi omo kasa ka kum ye gene kwaku anum sofo kire Abosom anum asem ene yakotie e de aba no na me masem bi sa meto ama etiefo so akire omadwen wo ho ne se eye senia ekoso no ebekoso se Kristofo ana sofo kire Abosom kwa di kan me ate asese wono no trokunku no wanyini na so ne nkasa ya wo kanyina mu no hefa ena woyi edi efri sansem ya aba betodwe wadaroma wadwenkyere no de ba ye bekenkan de ama eye
se papa panyim o wanuonyam sei na wagina pen krase ye nto ne so abase mampanyi na Pentecost sofo so ye papa bi a o wanuonyam ganafo buni pa na obetimi agina wa so de matoto ayampia sei di ama no no ebusua ne kwan so ano na obi so beka se wankoka no ene ye den ni nyina na o de adwenche ne ba ye bekenkan ede ama miri ede na afia sewa ensami mi na meboabo na me de besomo e wo too much eso ebusua makramo